ninjani muza kunchiriza ngambe umurunyankore rukiga habo kuba narani murikiriza Sodo Honorable kandi uruganda rweti rw'inentani isono runyankore rukiga so ayo mwacenge byeye ni muza kuncenga muri jabasemba buri my brother umugore witu where is over my senior brother and our political tutor Secretary General Richard Todong and your dear wife bagenzi banje ba MPs mweno mu bitinisa byanyu mukuru wanje Chairman Toyota ano mukuru nzire n'abantu mwena nashemerwa mnonga kuba ndi aha kwija kureba ari mukuru wanje Sodo abo kuba Sodo gunko kuyabagambira Soda karyo mu FDC 2026 kandi waba FDC okano hagira baki akija yasiga habaye NRM yanshango mu FDC yampagira batu yiba kumwe twarira kumwe swati wakafa kabiri nkamakara ahubwo bakabanza bamusingiro mu NRM yijo mu FDC nayo bamusingirayo kuihobwe twagira ngunga katubanze twabita mu break tuze kuronda kasente twagenda twaronda kasano kukashwanka kakanyamuto wajya nkatugaruke nabwe baguma barateganisa so konka hati mukama yatisya yenda kusima Chairman Toyota habo kuba twena katwatanka group itwabana bato kana tweta bana be ninjuka tukutebeka ni sembaga ya Sodaha tukajijira ninye nache yarinje meetings zenyingi kandi nabire ndiyo mu FDC so warebeje nkwatanisa kwakira akakwisomuka akakurebera akabaheza mpereza na transport kandi obwe ndiyo nkiruga mbone ezina twaronza kwakanisa government konka yaguma nkunzire we bari mnonga cyama kandi hanyakira na mukuru wanje nzire kana n'abacyara babo na family yona mwe bari kunkunda mwe bari mnonga na abamwe timukumanya iturugire konka politics zanje we are products of a political laboratory which had my senior brother Todong here and George Odong, Honorable George Odong, Honorable Francis Jimara, and I think now we are over, so that we should be over like 90 people in parliament who came through that training guided by our senior leader. So nienda kusima umukuru Todong habo kunkuza for raising me politically. Sir, I'm glad that even now you're my immediate supervisor in the party as a Secretary General, because we report to you. Abantu basemba bure nienda garuka kubasima abo kumpera maza haraka ruru hona ibanifa kawoya na no kumureberera ogwe no muzire wanje kandi nanye ninza kubakwasa haryeje umukoro go murimo constituency ya Sodo ne yanje aho Sodo yare mwa nimba narimo nimba narimo konka kandi onareba kangwaje nabwe Toyota na batatu zibire na batatu ikirize kuremwa naba yatunyangarize na kiboko so nimpamya tukuza kuremwa ntuza gukora chairman I can promise you ntuza gukora nyohi nebisodo yabaraganisa ebinkwena ngo abantu basemba bure mu rugaha mbuzire kwikirizangana nawe Honorable Sodo ebe byo kugira ngo abantu bakuterere babine birthday party bikuza gukora noza kushara
abaronzi kandi batere simu tibakuza kugira nempako mu barashi bakakutera ngo zicwe. So ebe bitokuza kubibasa nebyo kuterana n'abantu. Nyowe ninshaba abantu basembabure omukuru Sodo mumubuze ngudo abashakira. Abashakira amashanyarazi, abashakira mizi, abashakire program za government kandi agaruke ahajye na NRM. Abwo kuba TMP wa sembabure honka yaza kukwata nisajya akashakira abanyasembabure natekwa kugiraho bwire bwo kwija mitoma, akagiraho bwire bwo kuzashema, akajyaho bwire bwo kuza kapitoro. So mwamuronda kabura akajyaho bwire bwo kuzaheru yanga, mwamuronda kabura nabeshengereza mutamucera umushanga. Ekindi no kusima colleagues, I want to thank you honorable colleagues for the unity. For the unity. I want to thank you. Because the moment we work together as a team, it will be very, very easy for us. The moment, politicians are not loved. There's a statement I made at the burial of Katorugama. Ntibana Uganda batwagara naye tebatwagariza. Wobera politician baba bakwagara naye tebakwagariza. Hato birotine motoka wakwijoguzire motoka nibakujwa. Owa weya birotina kaju wakombe kakaju bakujware uneza parliament. So nimbashaba honorable colleagues, you need to be united and you stand by each other. That's the only way we shall survive in the house. Ndikuza kwendera ni ingaruka nshaba honorable Sodechi. Nabeshengereza endwano za sembabure zikoma nabashaba abo kuba hati onebo Sodo challenge yo yine wara watandika kutegeka constituency eri maba kujaguza na nabakutere ntomi obeno mangu noza kugumana obona bakukutementeje kurugomu kanso kuruganka. So nyowe nani nkwabura ngumugende muronda abantu aba kubaha kanisa mugambe nabo bije aside yanyu habo kwancho President Museveni atubasize SG. I'm just requesting Honorable Sodo to work with his team to bring everyone on board so that everyone feels they are going to benefit from his leadership. If you don't do that, mutakozirecho buri karura kimuraze mun kaza kwa kadyentaro nyo wanje ninkozesa principle ya Yesu ninsiga ho cyenda na mwenda nza kuronda entamejemwe ninchibashaba kandi Sodo tachine heshonga konkimwa abaronzi nimba manya nimukunda kwesimirizana. Hato muntu umusinjire wetayine cyo kuruzinga naye nangwa birubate aja na wabirya obirye birimo mushenyi naye nangwa tabishemerwamu muturo mu ntaro muryo mukubirwaniramu. So iwe cyora akoro murabe nyima omwiho bari yabona sigare wenka yatakwenda kujoyini abantu bona bafiringe ngu sembabure eje Sodo ya ijamu abuka nyosodo nkumanya omutima gwawo go yine nyenda tinkugambire cyo aboja ndu ya muzinda ntura ninchikugambira Sodo ino mutima murungi munonga oine omutima murungi munonga mwenure koko mutima gwawe murungi buryo omwagufunemu abantu batakuteka kanyogo kagire kinika ukatandika kwebwogo mutima kajotoka kanyizo gakagira ngahabona reba ngo wabarete ecyamuheru President witu nyomwebazo atushabire yajangu ekiniti sanja no sleep tamanyisize ngune kisanja cyo kwimuka kare okazawuzana matatu
kajo tukasitana rugo mu kitanda tamanyisize ingune sanja cyo kwimuka shayi 11 yakasheshe okaza social media amanyisize ngu ekinet sanja cyo kora tarho kubyama iwo wara wimuka okahugiro mu matatu omuntu wabyamaho wabyamesha hamunana akakora ibiri naza kuba yakusinga so program yetu inenka NRM kurugira manifesto eyi Secretary General na President batwanjurira orutaro rutijiro hati norwo kurwanisa obworo bwo mushaho. The next phase of leadership we are going for, we are going to differentiate between development and wealth creation. Because orugudo to kurudya, amashanyazi to kugadya, amizi to kugadya, konkani bibasa kukwa echokurya. Nibasa kukwereza entunguka. So nabeshengereza mureke twatanise na Sodo eji constituency neyitu hamwe ntuza kuija ntuza kukwasa murekeriza takari barankizo baryo kujaguza turubare nkizoba ryo kutandika gukora kugira ngo twena yabe hururu twabugana munyonyo twikirizangana ngo twakusimbura aha tuze kutandika gukora aho kanye byo kujaguza tinkubireba taro cyo kujaguza abantu bakiryo mbworo tare cyo kujaguza abantu batine ngudu tare cyo kujaguza abantu batine amashanyarazi echo nicho kintu kikuru munonga. My brother Fred nturaniwe abandi nibwo bakurebira nturaniwe akireba turaniwe turire kumwe byinji kandi nkwendezo buhanguzi ejo science nayo kubiriko bwire bwayo tudyareba icyo kora konkani nkwendezo buhanguzi nebyo byinji munyikirize nkomaha impike handije mikoro kandi mbendeze obugwajya mukama bankumire kandi Sodo congratulations once again.